Keruh-keruh itu. Salah-salah dikit kelik itu geng. Banyak ya. Oh, boleh tak ke kebul juga. Taban ke geramak. Parah lah banyak ular geng. Kalau yang geramak tu udah masuk umpan kita tadi. Ya nyari umpan. Ininya. Umpan geramak. Nah. Tamak ke lubang kin gintik tu nak kata nak boleh tu geng. Keruah lubang. Ya, boleh geng. Boleh geng. Boleh lah lebih. Oh. Punya. Baru dia tarik. Uduan dia yang taban ke lubang kian nah. Di dua. Geng, ramai tok. Kita ka ngetan gintik kelik. Ngo gintik lelabi geng. Laban nari dah laun. Nyak tarik. Mantap kayu kemuntiang ya geng. Kayu kemuntiang jadi bawar kemal. Kena ngarau dulu ke pendak. Kayu kemuntiang jadi bawar. Lalu gintik. Kangetan gintik kelik beberapa itu tak mayu lah. Gintik ujak, gintik tawut kelik. Ngau gintik lelabi lah. 2-3 gintik lagi. Mau uji ngapa? Gintik kelik biasalah umpan belut. Jadi gintik lelabi lagi umpan ikan lah. Udah gintik ikan hidup tadi. Tuh ikan hidup bangeh ngau onselwai. Tu nyak umpan gintik kelik lah. Itu kak berumpan mimet taban hari tu nu tang. Pukul 6. Kena ada pedak lagi. Macau lemai tu tanuro. Ngabas ya malam lagi. Laban ku ada main lampu tadi, main lampu picit. Janji lekat tu baru ya gintik arau. Mantap kemuntiang hidup. Lalu ditanggam. Enggak gintik. Nah. Itu nama gintik arau. Kurutuai kelia. Ngarau tu kai. Ngarau aja tu. Lau gintik arau. Gintik arau silka. Punya. Baru duit udah gintik bukai. Oke geng. Di atas kita ingat tentang gintik kelik tadi. Ayo no. Di bakal malam-malam tu geng. Silau hari tu. Enggak semet-semet aja tu. Silau tu. Ini sendor dia ambil lagi geng. Enggak air tu. Enggak lubu-lubu ni. Petang kan. Sorry dah video. Enggak petang ni. Saban harinya malam. Pukul 6 lebih lah. 6.30. Bisik dia tu. Minta sorry geng. Ya. Bobot situ tu. Saya kucun dia tu. Muji ya. Nyunan tu pedak tu. Mata gintik nyuna pedak mata geng. Salah mai tu tadi. Kelalu lawan, kelalu berumban. Picit nak baik. Itu malam hari deh. Bisa ikan memet makai gintik ke. Macam lah. Lagi malam lagi baru kita nanti ambil umpan. Malam lagi nanti umpan lagi. Banyak silau.
bisa gintik lalabi juga. Kadatan ko lagi ngay ke malam nari pedak lagi malam lagi ku ngapas ya baru ku nanti umpan baru lah nanti umpan aku dia geng jatuh ku permisan dito dulu lah site saya ku narin dulu kayak nanti coba main kan kulit ini mata dah titik tinggal metas titik tu dah dia lagi dengan baru kilik kinge metan gintik lah lalabi jadi gintik lalabi tarik laban ku berumban nak tak bisi umpan bukai aku gintik ikan banyak ikan seluai nanti plan aku ikan banyak dengan seluainya lagi hanya di umpan lah umpan ikan harap ke kak tu bak kalak ke agak bukannya geng bisa ke boleh macam ikan memiat untuk terengkah umpan halo tangkap ikan memiat jatuh kukat metan gintik lalabi tak geng gintik lalabi bisa aku mudah lubak dia laban lubak ni coba kalak boleh lalabi tak ini gintik tak gintik dah aduh gintik bukanya lagi geng kap mulai ke rumah dulu ngambil lampu picit lagi kita ingatkan gintik kena lampu picit lah malam lagi kapan dia tu nyung silau mai kapan nak boleh ke rumah dulu ngambil nyung nak pedak lagi geng umpan nak temu kini ni kau kumpan nyung nak pedak nganyadi mai tu bak kamera mungkin lagi bisa tampak saya ku kemudian bak kamera tu bakal lagi tampak tapi nanti bak mai tu nyung silau mai tu geng pada mata tu ya lu buat pun pantuk coba kalau aku boleh lebih besar gitu geng barutan tapi tu mun ada lu buat gitu nyu bersih tu ngaji ngapa umpan ikan seluai geng umpan boleh ngintai tarik umpan seluai tu kerat dua geng gue besar meh kalau besar mata gintik ku nak banget besar nguji kah bang lama tu kalak ke umpan berkata geng mana umpan ikan kerat kata kak dia nguji ke amat tu berumban tadi munyi kurang tak bisa rezeki bisa meh geng nak ya beleman sai tu rumah oke gintik sitanya udah juga lu buat buka lagi geng tidak juga tapi sih lubuknya berubah mai air tu itu geng coba aku dekat tahu air tu dia warna berubah nama air tu berubah mai nak bakal coba lagi geng ini tadi tu aja lagi oke, dah geng. Nyak ya. Ya, ni tan sengapa. Kita ini malam ni. Dia tu kuka pulai dulu geng. Lagi ku nyambung ngetan perlu.
Buka pulai ngambil lampu picit dulu. Lagi baru punya bang lebih bisa gintik beberapa pitik tak gintik lekan tadi. Gintik kelik bisa 2. Gintik lebih bisa ku 1 2 3 dah. Aku dah 2 ku tadi lah. Gintik lebih 3 gintik 2 gintik kelik 3 gintik lebih. Nyak dah datang kulit nanti ngambil picit dulu geng. Okay, dia tu pukul 7 tu malam. Baru dah ngambil gintik. Ngambil lampu. Okey geng. Baru kak ngetan gintik tadi. Bisa boleh ikan. Ngopamak. Ikan ngopamak sikut. Tu baru datang bagi gintik ke first rate-nya. Tu gintik first rate. Maka ke bisa boleh tu geng. Layan tali tak kilik. Boleh ke? Oh, boleh keliknya. Pindah besar. Ingat main kelik tu. Apa? Jangan macam lah. Ingat pun ingat lagi. Pamah meh. Nah, anak yang tu. Macam. Boleh sikap. Aduh. Okey geng. Sikap anak nak besar. Macam geng. Kebisik induk agak. Okey, sikap geng, kelik. Sungai Temiat kelik anak ke besar ni geng. Kelik sikap. Ikan sikut dah dia. Tok ke umpan baru geng. Lagi kita ngapas baru. Tok tan baru dia. Ni cak lagi bisik. Okey. Tok boleh tarik geng. Nak kelik miat sikut, ikan sikut. Tok. Pamak sikutnya. Okey lah geng. Kita continue lah. Ngetan gintik. 4 itik tak. Enggak lubuk minyak ni. Tu. Oh, buruang geng. Oh, mana mai burunya? Oh, kadap tak terdapat kamera. Mana mai dua ya? 2 ekor. Warna biru. Di tu bisik ke lubuk geng. Tapi lubuk tu. Nah, macam lah. Tanah ajak di tu. Sitik gintik kelik. Sitik gintik lebih tentu. Okey. Gintik simple tu geng. Yo. Kenyapnya. Gintik kilik kita ni ngajung gintik kelik tu. Tu tikau itu aja tu. Okey. Tinggal witik tu dah geng. Kita juga nak ngetan witik tu. Kilik kita geng. Tu narin juga lubuk. Tu narin lubuk tadi tu. Bilik dia harus lubuk. Tu jamnya. Lubuk mimet itu menurah. Ya. Tu kita ngigak. Tu bisa lubuk tu geng. Tu lubuk tu besar gila lubuk tu. Besar mika banget sikutnya geng. Tu di tu jalan kita ngetan gintik tu. Mana? Kelik pun kematan dia lah gintik kelik tadi. Boleh kelubuknya. Tu dah dia. Dia enggak wah. Kita pakai kayu nak ya. Gintik teh, 2 tik. Okey geng. Dah jatuh kita ke udah habis gintik tan. Kita aku ke ngabe gintik
namanya gitu lebih-lebih ke depan kita lemai tadi agak siang tadi baulunya pirau ke ambil umpan kami umpan hari itu pun bakal hujan dah berbunyi-bunyi berkilat-kilat berguntur-guntur arahnya petang oke sebelum pulai itu ngabai gintik puluhin dulu oke geng jatuh kita ke cik gintik kita ke tan siang tadi siang hari tadi sebelum malam tadi ini gintik yang tadi ini dengan ini banyak ya banyak kebul-kebul geng bisik keliknya geng ini kelik tuman kah tuman geng bisik boleh seku geng ini yang tuman tadi kemudian gintik tu ke kebul tadi baik aku lukin ya ikan tuman anaknya ini nah oke tuman ke udun ikan tuman jeng mai ya ngintik kelai boleh tuman ngintik lelabi aku jakok ngintik lelabi geng namanya boleh tuman deh ya tuman selalu udun geng tuh tuman pak oke geng tuh gintik kita ke nomor 2 tadi nomor 2 detan tadi boleh tuman itu kita ke ngetan ngabas gintik ke pun namanya tadi ke terubah tadi terubah kita ngetan gintik lelabi tadi kita ngecek dulu namanya baik geramak kian ya ini tebiang dia umpan tuh baik geramak coba kata kian umpan nyoba rumput tebiang dia taban ke geramak dia ya aja dia tahu kita nyabas baru apa namanya gintik celik tadi gintik celik ke di tan kita tadi ngabas baru mendapatkan bisik nadai kini banyak baru kita ngabas gintik lelabi lagi udah ngabas nama tuh bisik kini kan kini tuh nggak tali itu namanya nyudah pantai dan geng ada jalan kabul ikan sama mata gintiknya di pantai nggak ada itu geng oke geng tuh gintik kedua ngau ketiga tadi itu bisa duitnya gintik tadi ya gintik kedua ngau ketiga tadi geng tuh gini ikan bangeh mayu itu geng tapi tali itu tak kulu tuh ada jalan itu tendur ya kami umpan nih ada umpan tuh pun ada kepedak tuh geng sila tuh ada boleh kak ini umpan itu sama tuh ini tuh tuh ibu pusing gitu dua-dua ambil umpan nih oke geng situ tuh bisik keruh-keruh itu salah-salah bisik kelik itu geng ini tuh ayo nyak bisik geng nyak ya boleh geng oke tuh baru induk kelik geng tuh baru kelik geng tuh kegigak kita mesai tuh ya sige nak saya main geng bandai sungai tuh miat tuh masayam tuh masay tuh saya punya geng
Kelik geng. Ya, tok baru kelik keterubah kita. Iya. Kelik keterubah tadi, bisik kasih kok geng. Cuma tadi miat lah nak besai anak. Tok baru induk lah. Oke geng, udah ke dulu. Oke geng. Dia tuh kita ngabas gintik ke tadi ke di tan malam tadi. Ini malam tadi. Oke ke dulu apa itu? Untuk bisik. Nah, bisik selesai ku geng. Tega guyapnya. Kenapa gini geng? Tak kekebul tuh. Tidak. Uduan tuman gini. Tuh gintik lelabi itu tadi geng. Tuh nada gintik. Ini gintik kelik kita tadi. Oh bisik nyen. Tapi itu tadi tuh. Gugu saya tuh tergintil labi itu geng. Ini tuh. Kini tuh taban kutai geng. Nama tuh tak kulu geng. Kemudah. Nah ada hidup mendak labi itu geng. Untuk balat. Tak kekebul gintik. Nama tu tamak kita bandal lah bantu. Kau tak labi itu deh. Uduan nemu taban ke gerama. Parah lah banyak ular je. Ada ular ni. Yun. Kenyit lah ban. Buli ya geng. Aku mau ikut tabang gerama tadi. Ya. Boleh geng. Nama tu uduan geng. Ya. Boleh ikan uduan ya meng. Nah boleh tadi nak uduan cuman. Tajak ke lelabi. Tu namanya uduan geng. Ya. Bisa menua kita ikan uduan. Ikan uduan agak aneh ya. Oke geng. Lagi kesal hati. Lebu ular tadi geng. Oke kita nguliah ke tolong geng. Mulai ke uduan dulu. Oke geng. Itu kita ngabas gintik ke paling ilik tadi. Ya. Mana diri. Bisa kelik. Bisa kelik tu geng. Bisa kelik tadi. Ya dia lubang lari ya. Rugi nak kata kelik itu tadi geng. Kita ingatan sitik jak kelik itu tadi. Mau gintik lah labi itu. Dia nak datang tadi. Cukup. Nama tu. Boleh itu. Nah. Nyak tali itu geng. Nama ikan nama. Ikan bang ya geng. Kumai tu kelik nah. Nya. Gintik nyak boleh bang ya geng. Nanti kelik ko jako. Ikan banget dia. Malam. Pakai gintik ke banget tuh. Bahaya agak selesai kan. Pindah depannya lagi ya. Muanya tadi. Bisik kelik. Tuh. Lagi bisik umpan gintik labi tu kan. Temu umpan nyanyi tebi. Oke, kita ngaduk umpan dulu ya. Tuh, umpan dah ganti baru ya. Tadi dah nyutabar umpan ini kurang. Icak kira meh. Oke, ya. Minyak. Mata gintik kelik kulu kayak tukar. Tuk nguji tadi tuk tadi bisik di tuk. Bisik kelik siku itu tadi terluak tu lari tadi geng. Oke geng udah tan nyen terluak nyen icak kia aku orang. Oke kita dia tok ke ngabeh ke dilek tadi ngabeh baru geng. Nu dilek dian talinya geng. Ini kayaknya dibuli tu. Nah keramak gengnya. Ya bola aku geramak naban kumpan nak gerama undang. Ya betul baik kita gerama tungku apa ya. Untuk nguji ke umpan gerama. Nanti keliak main ikan aduang.
Kak mai kan ada umpan tu. Umpan geramak tu. Dia tu kutai nguji kami. Lah yang geramak tu udah makai umpan kita tadi. Ya jadi umpan. Ninya. Umpan geramak. Biasa aja. Umpan geramak dia. Tu gintik kita ke buliah tadi. Kita ngabah gintik kita ke buliah besar tadi. Mula-mula buliah aneh di tu tadi. Banyak pindah kudu ke buliah besar tadi geng. Kita ngabah lah. Kaki bisik kawan. Tu macam nada itu geng. Tenur tali tu. Buliah geng. Nyen ikut ya. Bisik ikut kelik geng. Ya. Angkat ku boleh tak? Bisi mende ikut kelik nak mula gintik kena. Nya boleh kan? Ame boleh tapi anak lah. Okey lagi. Angkat lagi bisi induk ah. Tu kedua. Nah, saya ke dulu tadi lagi anak ah. Ini. Nak besar mai. Saya ke boleh mula uliah kita tadi. Tapi tu. Ya mai. Abang gintik tu. Sungai tu sikit minit. Sikit nak bersaya lagi. Bisik ke bersaya tapi tu agak minit anak lah. Minat anak bersaya mai lah. Okey. Nah. Baru jatan tadi kan. Dia boleh. Boleh kelik. Dia nak bersaya kan. Nah. Dia boleh lagi. Ni nah. Kekebul bawur. Nah. Tu lagi. Okey. Minat nak besar lah. Tu tadi bisik 2 ikut pun aku balu buat tu tadi geng. Balu iliknya pun bisik 2 ikut. Minat kelik tu. Mimiat lah. Nyajak penyalah. Tu nari besar kelik itu. Okey je. Tu ya. Tu. Tu ulu tu nanti ada lagi pindah kilik kian tu lagi ulunya geng. Tu tadi tu tadi. Besar ni. Bisikan lagi. Nak nemu tuman ke kelik tapi besar ni. Sungai Nenggawa tadi. Ni kelari. Tapi besar ni bagi intik tadi. Medak dulu. Mendaknya tadi geng. Nyak. Cái namanya tuman ke kelik geng. Don. Saya main geng. Ni teruknya tadi. Nyak kelik udah boleh geng. Okey. Udah boleh gintik kita geng. Nyak ya. Ni dah. Tapi nak besar dah geng. Itu tadi kedua ikut aku tadi ya. Tu geng. Kelik kita. Tapi sikit pemesai kelik itu geng. Sikit bakar ya. Tu ya betul pemesai ya betul. Ada lagi gak kepesai sungai miat tu. Okey. Kita nguliah dulu geng. Tamak ke lubang kin gintik tu nampak tu nak buliah tu geng. Keruah lubang. Ya buliah geng. Bahaya tu. Lubangnya geng. Tu baru besar itu geng. Tu besar itu. Besar itu geng. Tu baru besar sikut geng. Nak bakar tadi. Tadi anaknya lubangnya dia geng. Tamak dalam lubang dia ni. Okey geng. Tengok lihat ke dulu geng. Tu gintik kita kedilik tadi. Ni geng. Boleh geng. Kekebul ya. Tapi nak besar lah. Ni nah. Sudah geng. Maya nak besar mai lah. Anak tadi. Nak besar itu. Nada besar berpikuk dah itu. Tapi nada besar lah. Tak mamit itu geng. Sama meh. Miat pun miat lah. Okey, kita nguliah kali dulu geng. Okey geng. Tu gintik kita ke baru di tandrik.
tali tu tak ke dalam tu geng. Selalu pemain tali ke dalam ke tu. Bisik ya. Ya, teriak tali tu. Macam tu. Ni tu. Nak temu 7 tali tu geng. Oh, bisik geng. Bisik boleh klik tu. Tapi mau banyak ya. Oh, nasib nak putus tadi geng. Besar direk gitu. Ya. Lumbas saya pemesai geng. Nasib nak putus, baik ke dalam kim. Klik kuning geng. Nah, okey geng. Boleh kita duduk. Nasib boleh tadi nak putus. Baik ya ke dalam lubang geng. Akar kayu makan dalam ni. Okey geng, untuk semua ikan kuliah kita malam tu lah. Kelik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ikut, tapi 4 ikut nyamik lah, 4 ikut yang besar. Biasa ikan toman, anak ikan toman ngau ikan tu ikan udun gak, sikut tu kecelum tengah tu ikan udun. Angkat tu jalan geng. Gintik kita gitan derek, gintik lelabi nada bisa boleh ya. So pagi-pagi lah baru kita ngabeh baru. Gintik lelabi ngau gintik. Klik tadi pagi-pagi lah tengah ngabeh. Okey geng. Pagi tu ngabeh gintik kemarin tinggal kemarin. Bisik gintik klik kemarin tinggal. No gintik lelabi kemarin. Nana mau bisik kenal ngabeh ngapa. Itu kita dah tebak gintik paling ulu kemarin. Paling ulu mamai lah. Tu gintik tu. Nama tali tu ke dalam game. Bisik boleh. Bakal bisik boleh lagi. Oh, boleh klik. Gintik kita paling ulu kemarin geng. Boleh sikut geng. Okey geng. Okey, kita boleh ke dulu. Apa itu dia? Okey geng. Tuk gintik lelabi kita kemarin baik baik. Oi, boleh lelabi. Boleh geng. Boleh lelabi. Oh, ni ya. Ya. Saya ko boleh gintik kita yang nak patut lelabi tadi tok. Boleh geng. Boleh lelabi. Ya. Oh, boleh gini. Oh, dah parai. Dah parai. Oh. Patut gintik tu kemarin. Pangak. Mata gintik tu kemarin pangak. Ini parai. Parai tu kayu lagi. Parai. Parai ya. Lelabi dia. Lelabinya, gintik lelabi. Kati. Patut gintik ku kita pangak kemarin pun. Oh. Kurus mai. Mana serba? Kurus. Dia parai. Mama kurus. Kurus sama. Ada terpakai ini ikan lah. Kok ada ikan kena ada banyak. Lelabi dia. Kan baru datang. Okey. Tu gintik kita paling elok kemarin. Gintik lelabi. Paling elok. Tapi tu macam ada lagi yang ada boleh penggeramak dak. Nak laku penggeramak. Ayo lu buat ketuk kemarin geng. Nah, punya besar mai. Uduan ketuman, uduan. Besar mai uduan geng. Oh, nya siko dak. Oh, mai uduan itu kok. Ada lagi lu buat tu. Ya. Ni seluai geng. Mai bangah besar dak geng.
Kebangah geng. Ikan bangah. Sesuai, oh, bangah. Kebangah baru geng. Ikan bangah. Bayar agak pun saya tak. Okey. Tuk gintik lelabi kita ke tiga nombor dua alas. Dua alas kemarin. Tuk talinya tak ke dalam kian talinya dia. Ada mula. Punya ikan kelabi kah geramak kini uduan nama naban ke dalam kian. Kayak gitu kini kan. Ngambil dulu. Uduan geng. Nyeteng keriang uduan tok. Lama dulu dia. Dia mati. Itu namanya uduan. Kemarin malam tadi bisa siko uduan dia kita geng. Itu pun uduan enggak. Ada boleh labi, boleh uduan enggak geng. Pamame. Oke. Oke geng, untuk gintik kita gintik lelabi paling last kemarin. Paling ulu temat di stand kita kemarin. Ya. Untuk buah pantuk geng. Buah pantuk. Ini sama tali itu. Kebaruah pun pantuk kian geng. Teriak kian tali itu. Nama tu dalam kin ya. Ya. Taban ku taikin. Apa nak terjun kai? Belit tak? Ya. Oke ge. Ya, baru dia tarik. Uduan ge yang taban ke lubang kian nah. Di dua ikan uduan baru geng. Ada lagi uduan enggak? Oke minyak si kebuli geng. Patutnya tamak kian ke dalam. Udah saya pagi tok. Gintik malam tadi abah pagi tok. Boleh lagi siko uduan ngau kelek.